Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Это опять я. Опять со своим телефоном. Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov mengungkapkan rezim Kiev mengemis ke pihak Rusia untuk membuka jalur evakuasi wanita, anak-anak dan orang tua, tentara yang terluka dari di ruang bawah tanah pabrik Azot di Severodonetsk, menuju Lysychansk, ke wilayah yang dikendalikan oleh Ukraina. Namun permintaan Ukraina ditolak karena militer Ukraina menghancurkan jembatan menuju Lysychansk. Kemarin, Komando Rusia menerima informasi bahwa pihak Ukraina meminta pengorganisasian koridor untuk evakuasi wanita, anak-anak dan orang tua, yang terletak di ruang bawah tanah pabrik Azot di Severodonetsk, menuju Lysychansk, ke wilayah yang dikendalikan oleh Ukraina. Karena jembatan di seberang sungai Donetsk-Seversky diledakkan oleh penjajah Ukraina sendiri untuk membuat unit mereka tidak mungkin mundur, opsi untuk membuka koridor langsung menuju Lysychansk ternyata tidak mungkin, kata Kadyrov via akun resminya Jumat tanggal 17 Juni. Kadyrov menyalahkan Ukraina karena menghancurkan jembatan penghubung dari dan ke Severodonetsk. Nazi yang menetap di zona industri Severodonetsk bahkan tidak tahu tentang tidak adanya rute mundur, meskipun pada kenyataannya, komando mereka sengaja memutuskan mereka dari segala jenis dukungan, kata Kadyrov. Memasuki hari 114 Jumat hari ini, belum ada tanda-tanda konflik Ukraina dan Rusia mereda. Что произошло дальше? Эти сатаны, черти, нацики еще раз показали свое истинное лицо. Они открыли огонь по мирным жителям. Я вас уверяю, заверяю, где бы вы ни были, куда бы вы ни спрятались, все равно мы вас найдем. Бандеровцы, нацики, не знаю, шайтаны, чеченоговорящие, называющие себя мусульманами, мы вас найдем, нашли до вас, которые считались крутыми, Некоторых уничтожили, некоторые сами сдались, как курицы, И вас мы найдем, или уничтожим, или пожизненно, посадим, Как так можно поступить так со своим народом, Просто я не могу от злости говорить, и все я напишу, под это видео, Прочитайте, пожалуйста, узнавайте, побольше про этих нациков, шайтанов, Почему? Потому что Украина умирает, Украину убивают западные европейские страны, НАТО и те государства, которые вокруг НАТО, Одна Россия защищает, Украину и украинский народ, Наш президент защищает, Одумайтесь, возвращайтесь своих детей, Мобилизация — это что такое? Забирают стариков, женщин, подряд отправляют, на войну, и жалко их убивать, жалко с ними воевать, Мы их отпускаем, когда они бегут, мы отпускаем и открываем огонь, по ним, Где вы, Эй, воины, где вы, натовские войска, крутые, где вы, там, легионы, где вы, отряды шейх Мансура Дудаева, появитесь, пожалуйста, как вам не стыдно, убивать, стариков, молодежь, это будущее, это настоящая Украина, Пусть восторжествует справедливость. Ahmad Sila, Allahu Akbar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.